Impostoli uthinta indaba kaShembe. Ngiyeza uthinta indaba uShembe. And ngiyathemba isizwe sethu especially ku KZN bayamthobela kakhulu uShembe. Yes, yabona mfowethu. Uma sikhuluma ngaleyo nkolo iyadominate ngapha ngakithi. Okay. Kodwa akuyona inkolo yobuKristu. Hayibo. Ayikho ndawo eBhayibhelini. Kodwa ngithi bafunda iBhayibheli mfundisi. Alikho lithi Shembe eBhayibhelini. Neli one verse eBhayibheli bangavela lithi Shembe alikho. Number 2, ake sithi bavama ukubheda incwadi kaDeuteronomy chapter 18 verse 18 la uNkulunkulu wakhuluma khona noMose. Okay. Athi ngizokuvezela umprofeti onjengawe kubafowenu. Bese bethi uShembe uNkulunkulu wabantu abamnyama. There's nothing like that. uNkulunkulu akanabantu abamnyama nabamhlophe. Okay. Abantu uNkulunkulu abantu bonke ukuthi umhlophe ngebala noma mnyama noma unjani akukho eBhayibheli abantsundu into yakwaShembe yabantu abantsundu nabanjani njani iBhayibheli alibhala ngomuntu ontsundu alibhala ngomuntu owhite ngoba iBhayibheli umuntu uNkulunkulu wadala umuntu oyedwa. Yes. So siyazi sonke ukuthi kuze kube khona abantu abamhlophe bavela kanjani abavelanga ngesizwe esithile baqhamuke nje ngendawo babekuyona eyayini enesimo esithile se climate is ukushisa then basebechinja babamhlophe not that behlukile kunathi noma bona bezibona behlukile kunami ngebala kodwa siyafana umuntu uNkulunkulu uAdam umuntu oyi1 so ke bona mabefuna ukubhayiza baqala bakhulumeke manje balanda imlando umlando ongekho eBhayibhelini ukuthi ubani umuntu omnyama waqhamuka enzalweni kaShem eShem kwabanjani kwaba njani bakhuluma bazama ukukhanda lento yabo esizweni sakithi abantu abamnyama limele vele balinyazwa abantu abamhlophe so mawuzoqhamuka vele ucheka abantu abamhlophe vele abantu abakithi bogijima beze kuwe because they are wounded abantu abamhlophe even ngilapha nje nami ngaba angikho la abantu abamhlophe hayi ngoba baqhamuka nokuhlakanipha babamba abantu but uNkulunkulu abantu akabenza uNkulunkulu wahluke ngiqonda ukuthi lenkolo ke yakwaShembe inkolo yamanga inkolo engekho baphatha iBhayibheli lona leli kodwa la kuthi Jesu khona bathi Shembe uyabona nje bathi Shembe is the way incwadi kaJohn 6 leyo John 14 verse 6 la khona uJesu athi imini indlela neqiniso nokuphila akekho yakubaba ngaphandle kwami bona sobethi Shembe is the way of which abafowethu angeke ngibazonde futhi ngeke ngilwe nabo angilwe nabo but we must iqiniso silikhuluma ukuthi Shembe inkolo engekho one bathi Shembe uNkulunkulu incwadi kaExodus 20 la uNkulunkulu aqala khona ukuyibonakalisa kuIsrael uthi nginguJehova uNkulunkulu wakhipha ezweni laseGibhithe Israel. Sure. Uthi kungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Bona bathi uShembe uNkulunkulu. Eish. You see? Kusho noma ngaliphatha iBhayibheli. They don't care about ukuthi lithini. uJesu uqala bebekhuluma kabi ngoJesu. Today bakhuluma kahle ngoJesu. Laba bakhona namhlanje. Bahamba bayilungisa bafuna ukudla umhlaba. Ngoba bona impela baningi kodwa iBhayibheli encwadini kaMatthew chapter 7 evesini ko21 lithi akusibo bonke abathi inkosi abazongena embusweni wezulu sure bese ithi iBhayibheli kuphela yilo owenza intando kaBaba osezulwini usho ukuthi ngiqonda ukuthi ngamanye amazwi Shembe olkhanyana wathi lezi inkolo lezi bomdise bo chibini indloko kunye bo St John's inkolo zabantu ngamanye amazwi indawo zokwelapha abantu kuba mawuya khona noma lengakithi kunenyanga kwakhona uMantamplani washona wawuthi mawuya khona usinde akusho ukuthi mawuya kwaShembe usinde sewuShembe uNkulunkulu sure akusho mayo kwakhanyana bakulaphe ngekofu uphile ukhanyana sekubuNkulunkulu eish iBhayibheli incwadi kaChapter 2 incwadi kaPhilip Philip 2 evesini ko9 yes kukhona lapha uJesu wazithobisa mayifika emhlabeni la wazithoba walalela kwaze kwasekufeni nasekufeni kwesiphambano bese ethi verse 9 ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama elikhulu kunamagama onke kuze kuthi ngegama lika Jesu ngithanda lo verse kuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke akhotha aguqa sure bathi qala kwabasi ingelosi uqobo lwazi oguqa kuJesu na ngiyabona bezolukhanyana bezoShembe one day ngelanga lokugcina bafike bethula amakapisi wabeke phansi bathi Jesu wena uyinkosi yeqiniso angazi bekwenzakalani ngabalandeli abantu abalahla uJesu bambiza ngamagama bamthuka
yabona bangikhuluma so kuvele kulimala abantu kodwa bona bayakhuluma kabi ngoJesu asibathuki bona bazozibiza yabona nje bangayizwa le podcast inhlamba le yesintu embi elihlaza bekubiza ngayo umdala inhlonipho ibalahlekele Sure. la sikhuluma to rescue ukususa umuntu ukuthi umuntu akabhaswa ukulandela ini ngoba uJesu uthe ensukwini zokugcina kovela oKristu abaningi kuthiwa ke bamanga Matthew 24 Yes. kovela oKristu bamanga abaningi bazovele bethi mina ngumKristu Yes. leli gama lithi Kristu is the anointed one kusho ukuthi kovela abagcotshwa abaningi Sure. yokubabona begcwele nje choose my kettle mangafuna ukufunda iBhayibheli uzolandela into yomuntu ube phansi komuntu effect yokusinda komuntu baba ngiyayivuma angifuna ukurevela into eyiningi kodwa ukuthi umuntu emaye kwaShembe uyasinda uyaphola nokufana uma ngoye enyangeni uyaphola ubuye upholile kodwa kusho ukuthi lowo muntu loyo uNkulunkulu futhi akusho lowo muntu loyo usebenzela uNkulunkulu uyayisebenzela nje uyelapha Sure. njengoba sivuma ukuthi inyanga ikhona ziyelapha makuvunywa uShembe akavunywa njengenye yenyanga ekhona emhlabeni ezelaphayo abantu baphile uyabona lapha nje abantu amadoda amaningi ubona wakwebona inkolo namadoda amaningi njengenkolo kaLikanyana nenkolo kwaShembe ayikho amadoda amaningi amadoda athanda ukudlala angithi okay mkhulu wayithithe amadoda angithi bathi impostoli uma bechaza ngendaba kaShembe kuthiwa bona bakhonza uNkulunkulu lo esimkhonzayo thina sonke but into abasuke babalekela ukuthi bakhonza ngesintu bona kodwa bekhonza uNkulunkulu angithi ukhona umuntu wathunywa uNkulunkulu munye they must allow they must bakuvumele lokho ukuthi uNkulunkulu akathuma ngiShembe yabona njengami ngilanga ngibizwa uNkulunkulu wangithuma kusho ibangela but under the name of Jesus okay yabona naye uShembe angazithathwa ngathi uvela ezulwini uthunywa uNkulunkulu kuzoma noJesu draw akekho umprofeti omunye simlindile kulo lonke iBhayibheli kuswela abaprofeti emuva baprofeta ngoJesu mawufunda koGenesis uGenesis kuthiwa inzalo yomfazi ubani uKristu akekho umuntu ozalwa umfazi la emhlabeni bonke abantu bazalwa amadoda that is why unwakwamabunda nawe ubizwa ngesibongo sikamama wakho umama wakho akazali umuntu ozalayo ubaba wakho yes nami ngibizwa ngesibongo soMbatha umama wakwamlondo angibizwa ngomlondo umama akazala akanayo inzalo umama inzalo isendodeni so ke ngiqonda ukuthi ngamanye amazwi sonke uma uShembe kuyinkolo eqiniso uShembe akavume ukuthi uJesu inkosi uthunywa uThixo ngoba iBhayibheli mabefuna ukuhamba manga istory esixoxa amakhehla nje anje ngami anentshebe enkulu amayixoxa wezwa amakhehla athi uShembe wathi ukuthi kwaba ukuthi bekuxoxela ungazozele bekuxoxela bayaya abantu boyinikela khona kwaShembe bayinikela ubuthaphuthaphu amadoda agcwele bayawuthatha abafazi ngithi laphana ukuthola umfazi uvele bahlala ebhentshini uyikhombele ugana ngakhala ayi20 abafazi abanankinga kodwa inkolo yobuKristu ayivumi into khona abafazi abaningi inkolo yobuKristu isithemba sivumelekanga kuKristu asikho akukho la sibona khona angithi baba ke sibuke lento abantu abahlukanisa iBhayibheli esikhathini saweIsrael kwakuyinkolo yokuye eKhenani engamfuni umuntu eholy ngendlela manje inkolo iyezulwini sohlala ezulwini noKristu nezingelosi kaThixo ingakho umuntu must be holy namhlanje so Old Testament babethatha abafazi babaningi ngendlela abafuna ngayo kwangekho inkinga kodwa ku New Testament umuntu ufuna akazathi uphila yiphi impilo sure so ngifuna ukusho ukuthi angigceki nje uShembe ngisho konke lokho kolikanyana obani lezinkolo zabo ezinje zabo Metsi what izinkolo zabantu uyabona silungile zokuphilisa abantu kodwa abantu abazi ukuthi ezulwini kufuneka abantu abakholwa kuJesu manje sekukhulunywa nje ngezolo akanandawo uShembe ezulwini impostoli kusho ukuthi abantu bakaShembe baya ezulwini baya kuliphi ngoba bayafunda iBhayibheli ngihlale ngibuza ukuthi bayaphila ubungcwele abaphila ubungcwele bona bakuphila phi ubungcwele wako wezwe bekhuluma ngako wena ngeke bakhulume ngabo ngoba inkolo yasemhlabeni angali ngiyavuma ngithi inkolo angithi la emhlabeni eSouth Africa
kuvunyelwa umuntu noyiphi inkolo ivumelekile kodwa evele ezulwini inkolo iyi1 eza ngegama lika Jesu uma inkolo ikhona ingaveli under the name uJesu abemkhulu leyo nkolo akuyona ngoba nabo bakashembe bafunda iBhayibheli alikho iBhayibheli elibhalwe shembe or likanyana or banibani ayikho kuyacaca ukuthi ke mabethi bayakholwa bakuthatha eBhayibhelini ukholwa kukho ngesizulu bakuthatha eBhayibhelini ukuthi umuntu uyabhelieve kumuntu aphenduke abhabhadiswe iBhayibheli